Aner malaken yam kana dialten kontin barwani lingwaseme te kon ke just be kon ke linki lare te gorliang rewicha ka South Sudan. Jon yam ban lingwaseme ban racha ke kwishik mecha yiath shegamo cha yiath neti langwen dangro rewich boren winimi jo chalat ban yakulu kwen ker ban nyogo rajbo kata dana chalat ke jenu cigong na makuach jen shaman chalat kume kirm yadi wajen cejaluk antame jeneder kur der jakap ban jelin ka jalarame mi jira ma jirit gwasame ka Nuer TV gore jenu jender lardi dir ke nywane ko kien an wala shanka dioka pa bangon ron kin dangro wi jan dangro wi de diech ban larti ban ka link lar content lat karodi en rewi ka South Sudan and man do no chan ko nyamala no roi no gwasame ko Nuer TV gorje no ban larti ban ka link larti ka very important de ro palping ko radiant ke dimman to gorgatin katin ka dupten ko ne dongde maldar ben ga jere wi ka South Sudan jo nyam ban link ban roi ka jen kwi chigandan en chayet ban je linken kajo shalat gwasame shalat ro sha ngwane dangro aticha suspect no kan chicken shek mitigarun dangwal badak de kolar no ngwat nyal chicken yiath gwan mi mike keneten ka jan kor jogo na ma tuore ko mo tuore wicha ka jongle bor waken chaka kef chi local official chicken jo mo chicken lat wari ko mo tuoga kai mashur jan gwadan tuogatin kare kontin cha ciek cha ya wa cha ka kef ka cha ka yen wango de bakula nangre lok kamen jega dana chikana lat bor municipal council me je ka ba ciek mashara yen mawer jara do sha michir me cha jala da ngwanetin kontin kwirun ken tila geng ngwanen totona teken kamach wa kanit kontin yat ke nyamte kurun dangwal badda karodien kani the incident was deeply troubling. The girl was stabbed with the knife, but by the grace of God she survived. Wa en nyamadan en cha kef ke cha yat Canadian contin langweneti tienetin chal ke geng wa nyal jikene yat ko ngom duno wa Canadian wa cha kan bat cha yat cha de kula region winemi ala community members and employees of the United Nations mission jikala no de ne di chire titene de ka wo chire which ke de ka de na rogi she maniken ko chicken titi chicken dialet ko kan dol ko na lat ke dijek kanede te ke she maniken sha nyame cha nang aneti kontila ji unimis cha jam ko walka wa pone jatin lede kana walanta ma da ka so kanish lodian te dolongo manana cha lat anetin kontin tinde dol walan winami so mlat kon mo gwasme wobe angaje no labor te ken security okay Kajoma Chala, to improve public safety, the mayor office in coordination with the state government has deployed a joint security force across the board. Patrol have been increased in high-risk areas to deter criminal activity. Our chapolini chagala let kenate one ko banetin kona lat ke dui revision with me baka cap. Boldeng bola jaramda la chief executive director jalado nene shine tudial ne realika but boldeng boljana ramle la activists civil society activists ke jongle state che condemn na tagada na chalat ka nyam tot mutkurun dangwal badak gor jano kenate kon la gang violence la jala de ka dil kap ko joran chalat ke jam ne kon la security organ ba wone ka police prisoner service joint operation unit kan dia wa chakar ale ka chaka organize ko be kan manen content te ka mai keten konen la na mai ka kam domni ba ka dil kap ko joran kan lat ke jam kanetin nen kon ngati tin chwal ke gang ni rigdian jenen malari ka lunga ke ken la gor ken ne te vulnerable jan kula je ka dum don kan kula ya goro ga kan ge kum dara gwa but chu biarun kula loy che community dun mitien kel ke je ne me ring mi di long ka shireng mu gwa shikana delat lerden ban nyaw mu kon kono gwas me very important so gor jeno broad palpin ka jo shalat gwas me shalado ne makuach tut Ramamo Milagok Kerry Pon Mishano a youth official warned that SPLIO why army moving to attack Panal. Lat Kenone Kenny she Nuere
ke jejen bor wa shi gona ya leka gor kano biken apanal biken mak kume kirm yadi ko la ne kien ken kon lat ken me gor jeno beje nywa ka ye no ka ngani ka nuri ne kon dong gor jeno de ka makwai tu de ken jogo no meladi mashagwa ka to puje no makwai tu ta shana se mobilize ki ta ya leka ka ngani ban je ka jan lare me ka do bana shalat ke je ka jaw shalat gwa same shalat wonene ala jenin wari ki Nuer wayami wa ken shalan realika no ala Nuer use children markel ke kuma swela yo force ne dial kontila lo yal ka first by president Dr. Machar wa kan dial shalan realika ka wa kore ne makwai tut kor ala spiritual leader ne dilat ka jaw me ka netin kontin la kwar ki ayot county commissioner no chikan jaw me chikan la wonene makwai tut kan ngani Nuer wa charen realika ka ayod magog village la namo ayod magog village a part of PG county tepin PG county chalado shi Nuer special leader makwai tut kor chero realika ko beneti kontila de SSPDF ke de ne kirma yadit be ka yat mai ka jodan chalada keniti kontin la de ne kirma yadit ka joje kan lat gwasa me kanina kani chebe mal chuke PG ka jodan kan lat kaje kani kuma spela yo kana Nuer waya mi charen mat batina kula right ke makwai tut chena jogono nena jene wan bakor be japel enemy sha Dr. Machar chaja konloin dimana me chanen makwai tut jan mugori no bia lo jok anona lo nya Dr. Machar chwaja gangre ti jien so guyena tama lada jo me na ramra jan makwai yelenung lere me kan ikoni matkel ke kirmi yadit anona teke gun muchura gwata me be shur be jalaria When we shall James Chol Jake Jen Ramadan la Ayut County Commissioner shall do a spiritual leader makwai tut generation when Nuer chagarol gwakel nega korpa de paiwe gore jen o de kan apnal de kan amak ki de kan de na SSPDF de kan kama gwan kontikten jeni me dan me sha ngaje chwa tribe chwa ja council ke 31 July ala chanya ndang do kel ka pai baro ronkin dang ro jandang ro di me jeni chwa jale chwa ja pak ke chwa rai ka makwai tut ka chwa jogo no jin pale shu ne de kon la ngwan Nueri no shu ko tol shu ngan Nuer shu ko tol ajan gudo me shal ka jimi chol je ga rajane jan Ramadan la Youth County Commissioner ka pai baro jan ma chelat jan shi makwach chelok ti makwaje laron wonene gore jan go mugoy no bakan shanbo kor eno lonya Dr. Machar reng machara loinke reng machara berar ka jowrana chelat ke jan jan ta dana kibyen Dr. Machar ka jen ke je shi magwa ka kuje ma mugori no bana go lonya Dr. Machar no a latmal dana gorke and then bidial bika go che jo me che jalat point de makwach ka che gudo me che je jogala gudo ko kon la raja te ka kwide ajani shi makwach che michit kana mo che dalar antama ba kwa kume en kume kirmi yadi de no mi bikari yang machar bikana lon ke ji kana bulonya na mo bala ngai dien ka jo dana inshallah so ngai kon dia la kon lat ko dien rai wishin binami and anything mila road antama me kana ko ya leka chire ngai kon den la beje men dien dong de kon gwini je wonene michi kirme yadi si ngaje no te ke rami mo me din mi so de jej mu dong ba gor Nuer so la major la ja kana la ne kala kare la kane reconnect ke ke la Nuer be jogo no we a raje ke je rammo mi am bumbu mi special ne kon la gong Nuer la kana mal wo ke bine be kan ka wo mo ke yo ko shiran te bukula kai but comment ala ta wude shal kamem ko to de jeneno me gori no shan bo work ne ka dia content e kel so ene we are lo nya Dr. Machar so jo mo cha jalat right now de kon gujidi mi dong bi kirma yadit kana bonde ne re kontilan wertin tega kel bi kan kula roi gwasa dana dong che tera mi cha nget mu dong de ro de je ko ne ga gwada dana na kan were re we kan nasir na ka ga fan ga de je kan ma kwai tut of course kan korgana to ma kwai cha raja ne cha na che lat ana shwa delegation ne shwa ka jaka gwate dan gwate chiwa no me na reke ma kwa churo do palpin me cha Nuer na telewe bara na mishiring ma char che genere te jene jela tene ka pe di te ma ko ma cha te ka pe dang di jenta ma no shi wude shal ka me ma kwa ka gwade dan chu biet ante ma ko le genere ro nyok wude shal ka James chola ni Ramadan la county commissioner ka Youth County jente ka jom chalat gwasa me
jo mo la de jen wona janan che delegation dang bakel chaka jak makuach tut che jogo no jin pel road pin no chu kor pal mobilization chu man wari chu ka chu ga lel chu ka mobilize te kor wugatin no jen ku ya linga no chu makuach chu ra na lat ken chu je lok ko che jogo no mugore no chen bo kora lo nya doctor machar so jen jo mo chore laran kon kor wa dar to ga jin PG county no but the jo la report la me report dana be ka kum kin ya di report dana be kan waya mi ke be ka jan point da makuach tut men cha gor ne ko na la kume men te je me chol jekten la county commissioner youth county commissioner jaram dana ko message ko la jakira no makuach tut che logo no jani ba lu no akani shi ga jigane de kokien no ka kume SPLIO ngai konte sharen lat ala kume SPLIO ngai kono no chaja yar do bran cha yar ga jene che kir chene dial koni no bumne kan che ka jur no ka kume SPLIO so right now ne de konte kume SPLIO no shigane de ngwalanga ne de tot but these are strong people shikane de kono cha ko yo jen ne yana tam ngwana nuri kan de ne SPLIO jel kan kel cause en bon dung nuri kan ne de kono chal gi ko tra chang te ka jangle de tin ba de go de tin medan chale ngano te ka roj mishala no jangte kume SPLIO ko wacha mu ka yo kir ba party dung dakra machar ba je kulo yar janta ya dan inshallah ne kenya mane information malat kan panken kan ja me charing machar chaje yen and then chu jang chu brar ko gu keno chiring machar chetel mbele lwang ku ken no budor de lawanyan abi kumbele nyok mu ko rode kam nyal nyok bare nam right kona kume SPLIO ken je kume SPLIO ja nyal jemnen yana tam gone ga dial che rode je ka kore shalinga western equatoria dio jami dong aram mo chili nga din kon lat karodian na report mi chanong wooden shal kelam gabriel chala do ne jani re wichin binemi gwade ci ko ci toktin kore ci to ka ngade tonja chana ko ngai kan ko dana ci to ko longo shuk but kore to gwade me men ci ka lat do badan en ci to ka wooden let ke somewhere no ka wona ke equatoria so ki equatoria men ci kan lat kan sha de ne SSPDF chaga nyurikatin kume SPLIO gwadma wa chaga nag mane itimala generally ka chane ko ken chaga nag dio jene de chop kongwan kine dang baro wa chiga luka de ne SSPDF kan chaga bush jel kan ka ngara jel kan ka turbil ala turbil mo jan cha yan ma jone ko jorana shala report mi shela da jen point so mi chide na mo ngo bi korbe de tin rambi kapchonga kir jen mi chol ka kir ne dialo no malati wana but kire busy che gono te mal madare no ko ngeje gwe jan o shiri dial che go kaje report dien chalat gwasme kume mala kume dogola no kum kirme yadi tedin warte gatin te wonu chala kong toa gwadumbe jel nwa yekel wuda me wachi go ka chala tonja of course I denied kume SPLIO kan na me chi tok la tonja kan shi ka tonja je kan kume SSPDF ala tat ala golek force kan SSPDF ichi kan captain kan en kolan wari chi kan wari kan ga joj na ma chala do ya ka gwade da na shi point den kan ri kon la kume SSPDF me chi chobre which ka tonja wa chwa ga joj ne kan dial chwa kaptanas na mo je na da na chi kon ngajene ka jana chala bone kan sama biya kula ngaje no to no cha ju tin ho ne me chala no bi makuach tudi be ben ke bore which no bo ko to ka panal ngaje je no chi kume SSPDF ten wano jen menen jana tam gor kan war gangni gor ge jeno de makuach de je convince chi makuach riya da mugwa che chular no ba ana chan bo kor balo nyereng machar chwane jaga telot ko ge jeno mi shina chi ge bereng machar mi cheten winemi rete jen chinaro kwit den ba ngaje no no ri ge telot la to ko kon kap ko kon nore akon kebito ye kume ke tarno politik no na me do mi mo nyak ne te kon tela norten ke na kan nore jem ko ne na tama ran gorjeno broda associate no ke ramadan en la kir ko gorjeno cha bi la target run so jem ne yen mo nakan kon ka lunga shugna kan kon ka tunja la penal but right now things are wow can ke direction dien ke jodan en lin kon gwata mene so ko to ko disha den lat re wujin binami to goro de ling ka ta dan let karurin kaje de jogono ala korchi wona jen ko pin kor wona jen go ne
but di mana shala de jan makuach to the spiritual leader so mo kan ling an kan alo bika jor ka ling and then bu kor batok Nuer shi o kan kor ban Nuer kan dia gone yor lo nyareng machara mala la de ko Nuer kan mali kan nong wal otherwise shi to kor ka gwan ber no kan mal but cha mal cha de nok kim yadit jen rega dana la roda ban no kan mal tem ti dial shi ka go so jo me gur jen o de nyaga yekel no en ban nyo je kala radian chu je peru jen o jin bi Nuer TV bi nyane ko ken ke chu latin kon be kor chu peru jen o jin bu nyane ko ken bi atakamal bye bye